Utanifanyia nini? Wewe. Ngokora wewe. Waigua na hiyo ni maita maigana. Nitakupiga mbele ya chief. Athreatenete kuhura. Atorete athreatenete. I can file. No, for you go file. First of all, niwega ndo akinye kombegea sai, ndasokia ngaba. Ndio kwina baridi muno. Rĩu Madam Chief kile kĩandebe abo gori ni mwire tuwe gwitorozi. Mwite gwitorozi ri ari mutumia wakwa. Ari. Na ni twatiganire. Na itũmi cia gũtigana ri ni mwire tu kitu ni mwire tu very toxic. Na kitu ni toxic todo ari Madam Chief. Every time ingyo for example ndamugoragera kamusere ka bisoi. Ndamugorera kilo 5 akuga we arenda kilo 10. Ngakimuria atiriri na ndukire kilo 10 ohori mweri ni ciaki. Ndwambe o appreciate kile kiebotha icio ugo. About ira atiriri. Yes. Uri onge wari mweru ri. Etagwo ate? Wairimo. Wanjirio nake no toxic. Wairimo ni gutwatiganire. Wairimo ni gutwatiganire. Mwatiganire kina Wairimo. Wairimo nake ni gwari na maheni muno. No. Riu ri nake ni toxic. Nake riu ni toxic Madam Chief. Ndenda kuria atiriri. Yes. Ni ureciria ringi na ringi onawe no ukorwo wina gathina tondu riri wa mbere wa keri. Digio ati 100% okay. No ndi Madam kwina handu uroraga. Taru for example ni twagire kana nake. Kana gaka hi. Risike na mwaka umwe na kindu mieri 6. Last month akihorira thimu akijira atiriri ati mwana ni aretia thimu. Rogi kimuria atiriri mwana aretia thimu yake. Ndamwira ndingiota kugura thimu at that moment ri. Akirakara akijira dikana rekona mwana ri. Mwana wa mwaka umwe. Mwana wa mwaka umwe na mieri 6. Ni aretia thimu. Riu kile kiratumi riu ndakare muno Madam Chief ri. Ni kujira ati we ni aranoga gukua mwana na mugongo ndimugurire ngari. Oria owe Madam Chief. At this moment ndigia for kugurira mundu ngari. No tutikaraga nake. No ndenda ukuria atiriri. Mwiri tu sino ra expect ya rute wira. Ni mwandikagira mail. Ndiri mwandikira mail. Ora tondu mwandikire muiretu ri. Ora expect mutumio cia korwa akiruta wira ate na bado no amutigire murigo. Ndira mutigira murigo. Every month ndirimutumagira ciringi 8 kana 10 cia upkeep ya mwana. Ndimutumagira. Wako ni kiruta diapers mwana arenda. Ni nie nguraga. Wako ni kiruta wako ringi mwana ni murwaru ni nie nguraga. Riu ona kire kidakaragia muno ni Madam Chief. Mwire tu atinda akihurira thimu ati mwana ni arwarire. Ke mwana akirwaraga umuthenya. Ati ndumira 5,000 ndware mwana thibitari. Gakimuria ati ke mwana arwarite ku. Ati mwana ngani araendesha. Gakimuria 5,000. Na mutige ikaranie. Tugikate Madam na mwire tu no koni exploit. Imagine she's exploiting. Arago tikabage ko exploit retheini. No Madam Chief. Ukionaga. Madam Chief, ona tutigiotana nake. Okay, she's a good girl, yes. Diku ati mwire tumuru. No, she's too expensive for me. Very, very expensive. Ndo amenyete ugo kimuhikia. Ari sawa. Anake ni murathumbura muno. Anake macina mara njokete gucira guku ri. Anga mwire tu ahana. Anga mwire tu ahana. Riu gakiuria atiriri. Kwani amuku kwa mnajuana before? We knew by the ona twakuche for 3 months before you got married. 3 months? Yes. Ona ene ke muruga rugago ati mwanake akiona muiretu ni marugira na mwanake akirwa ni marugira ndenda kuria atiriri mwanake abandu ndongihe time ya kumenya muiretu mieri 3 aramenya mutumia ne muiretu agutura nake ate na wagua ni eguka no kurenjira tha icio uguo. So for 3 months twamenyana nake ri she got pregnant. Now that was not even the problem. Na nie ndari nginya very ready. Na nginya ngithie kwao tukiri na ciari make na ngitwara kanyamu no ndonde mburi ndorire mburi kuguru but kumbe ihari ngari ikite ngothi ya mburi eni tondu na ndio atiriri nawe ri mieri 3 ri ni akumenya mundu kai mundu okaga gwaku ari meidi alafu mieri 3 ni ungamenyire mundu ati nikira ndirona ri ona mwire tutimoru nikira ndirona mwire tutimoru ndona tuku meka muthako mathakaga na nyina toga sharuni umuwi meka muthako mathakaga na nyina kamuthako gatekega tondu ona nyina ni ahuragira thimu nginya kunjariria uru akanjuria atiriri kai watwikire mwana ithu turi kureragira na TV twaguciarire no Madam Chief kuguri ndona kwira uguo nyina no ahorire uguo egutulika no anjurie kana ni ndaguciarire ugakirigwa atiri na nie ndikiana upkeep ya mwana Madam Chief ri kai why are they exploiting mwana wa Wairimo ni uteithagia mwana wa Wairimo ni ndeithagia ndenda kwira atiriri if you don't take care ogutigana no cio reta ruci woyongi ukona kirathi urathomithia na bate gukorwo be bata wa gutwara ciana cukuru ukubatara gwetha kirathi gya kuthomithia ciana niona rekigwere Madam Chief thaisi ugo ndiraririe nginya na priest wa diocese na ndiramwira atiriri ndina secondary virginity and I'm ready
they very ready Gutwika father tondu ni andu ni magire zidia zini Madam Chief ciana igere bara riu ndenda kuria atiriri ona kuu kwa mubia wa thiuri ona go kairitu yuthi ukona kairitu hau ukona mutumia muthaka wa ikundi cia atumia ugeka atia iganira no do Madam Chief lo thisi go ni haria nginyete okay ciana ni nginya ni kuthomithia mwana ucio ngamthomithia nginya riki form 4 riu ekatiriri kana ni first kana ni second ri twira virginity yaku thika uikare na witikire atiwe ni mzee kana koti uguo ri ndigikare uguo ona wa mwali ni ta thirikari ona ugiikaraga uguo ciana icio kwenda ithome ni guthoma irie na inywe na ciike maundu mama everything will happen kaya guka ndaciga na ni guthoma ore thimu anje noko nawe niwe ugiko no ndurangenia niki waigwa thoguo ni muthuri mwega muno ndiwe yo tabia uraruta ku kwenye unatoa hiyo tabia sijui ai Rozi kwani uko wapi Madam Chief ragi dimo sema ndio hike mawe ma please wehike ko ndira kuona mwane woyo How are you, Madam Chief? Mzuri sana. Wewe na wewe unashindwa upa umenipigia simu na nilikwambia venye natoka mbali. Ikarathe tiga kwambe inegene. About yena inegene. Ikarathe. Nona Madam Chief ragu kwiraga. Ndu niwe Rozi na niwe arare mutumia wakwa for those few months yatorikana nake. Riu otuguda koda kwira. She's very toxic. Dare mutumia waku, I am still your wife. No, you will provide for me. Madam Chief, nie ni nogete. Oyo muthuri ri higo ciothe ugaga mbeca ndari na agiturutira mbeca ri arutaga tunini thaici tondu raigwa gitinda age complain haha ri atindaga agipost mbica social media ari nao nie na mwana wakwa mwatiganiire kiwe what happened ndumurie tondu ndimuragia kaitu katangi reconcile agatinda akiuga ndangihota. Madam Chief, first of all ndenda kuria atiriri yes ndenda twambe twari hau wanjira ni very toxic very na kuringana na uria araria ri ona ke aragwita uguo na kiugo na atarite na kiugo riu ndenda kuria atiriri haya uyu aranjira ati we niwe ni kumu exploitaga ati mwanetagia thimu ati mbeca na ni akuheaga au keep ukwenda kubeo mbeca gutari riu Madam Chief ri arauga ndi toxic na ndi mu exploitaga kai adigira mwana ataramu providera goria tiri Madam Chief ndirenda guikara maisha maria araikara onake ndina mwana wakwa wangikorwo ni arafondi guthie trips iria arathie ona nie ri ni ndirenda guthie trips icio ndina mwana wakwa no do ni ndiri baba nyuka na mamu wanyu tete nduri baba itu kana ukiduta gwitu ri ndaciarite mwana no ndirakwira ni njegire I'm supposed to cater for the child not you no you ithuothe turi aku no we divorce uliachana wewe nitwatiganire ndenda kuga atiriri inyue ona muikaranite ona ta mungiuragana ndenda kuria atiriri uramuria we na ithe ndwamenya wa muhikagia ri ithe no do Madam Chief no do diare kinya mwana ukiduta nigora metu atiriri Madam Chief adutire gwitu is it my responsibility kuhota maisha maria ndakuria atiriri you said am I your responsibility yes you are you are I'm not my responsibility is my child is my responsibility wana wako na responsibility yako wewe akejo yaugire ni akuhota Madam Chief ebuka chini urarogamanie nani katini you said you'll be able to manage it is high time you show it even if you're not together but you're not my child when fafa you kwa baba yenu wewe sirudi kwenu basi I will not we actually I need a car ndare na gari Madam Chief Rozi holera ndakura gari ndirenda I need a car tafuta job ruta wira ena mundu ngiara date Madam Chief ena mundu ngiara date ena mundu ngiara date nyamaza ndenda kumuria atiriri ndenda kumuria he's in a position nyamaza Madam Chief nyamaza but miss wenu it does not that we divorced you cater for me
you cater for me or else ni okuona Karira augaga haria. de drama Ikarira augaga de drama Nguona ki kitari dona. Madam Chief augaga Ka pale. Nguona ki kitari dona. you always say I'm a drama Nyamaza. ne higo kuona drama Rosie. hiyo you will not enjoy with that woman I will. Atiriri. you will not I will. we will quiet? see Can you keep quiet? ona tini wa mbere gutiga wathire atana wa irimo say it Wali mkaye wanyu. you're so selfish you're so selfish Am I? it is high time you admit Am I that. selfish? You are Am I selfish? you are very Why? selfish Make you think you I'm are selfish. very selfish Why am I you are selfish? very whether nyaberia kwira Madam Chief encounters shito sure Don't worry. Madam Chief Yeah, you know come that I on. have even proofs Proof of what? come on Kiprotich. Murata timu itira. I am ready I am ready I will defend my child Abotige. Ndakuria te urenda kuingira cero. Madam Chief I am very sorry Madam Chief Thikiririe. Ndenda kuga atiriri. Kana ni murahotana kana mutirahotana ri. Mwana no nginya rero. that is it Ukanonyita? Yes. Ni andu mangire mano ri ni mare mano na ko ni mwahotana muhotane mware mano murema muremano no ndingitikira mwana uria ni problem yakwa ni mwana ucio ri gatagati mwana ucio ni gwenda thome mwana ucio ari anyue na akome na athome otoria uria angi aeka uria I want the best for my child nini ndirathika ni nyue nini ndirathika ni gekire mwana ucio ri basic necessities ciake no nginya agie food shelter education health amount macio mothe riu ndenda gwika atiriri ndenda munjire atiriri uboro wa health ri wikaga atia uboro wa shelter ri wikaga atia uhoro wa ki wikaga atia nigetha munjire atiriri we wikaga atia na kio yetikaga So Madam Chief. nie gutiri undu njikaga no ndibati gwika niki nie mundurume he provides for us no but onaki koni ara provide ri what is your he position is capable Dikire Madam uhoro Chief. wake capability Dikire Madam Chief. ona contribution ni yaku ri ni riko igoro ri urigureri wa mwana ucio kiki Ndekwa ati Madam Chief. Mwana ucio ni nguragira diapers. Ehafatara kilo ni niye nguraga. Tru ni ndimuheaga every month ndimuheaga 10,000. Tondu nake wira Madam Chief. Nona every month. Nona responsibility ya mwana ucio. ndukari uhoro wa wira atindaga kiugo uhoro wa wira wakwa Madam Chief besha ciakwa ni ciakwa besha ciakwa ni ciakwa na ndenda kuria atiriri we no uhote kumuhe mbeca icio ngiri nyanya icio akuheaga uyu besha ciakwa my money abotige ungimunengera mwana umuthiri no uhote kumunengera no uhote kumurehaga ngiri nyanya na wiganire we Nie. Sisi ya mwana e wiki I can. Abotige Mwana e wiki we oe mwana uikare nake onyita uikara nake ri akubeage ciringi ngiri nyanya No Madam Chief, the thing is this the thing is icio ngiri nyanya ri ni cia other expenses but mwana okoro ni guo everything the baby needs uyu na mwana Alafu Madam Chief ikara nake agithiaga Mombasa agari nako ndangihota kinya gukara na mwana abothikiririe Alafu Madam Chief ndamwira atiriri mwana ucio aigira cukuru I'll take him to the best private school gamuto the best private school Madam Chief you need to prove it now upataire kuonania thai ndai gutumira school na fees maundu mothe ndai gutumira biasa school fees I want more school fees mutumagira pia cigana mwana te mingiru cukuru no ndamwirire the best private school na nini ndiriraga mbeca icio and if I'm not available no ndiritumagera mbeca icio Madam Chief alafu ruguri atiri Madam Chief surely no nginya mwana ekera uyu are for example ena tattoo jara no nginya ati mwana nginya acoro tattoo ati ka tattoo kanini ati kandikitwo ritwa riake tor mwana agitagwo Jaden no nginya ndiko Jaden na uguo surely na mwana wako no not mwana waku no abotige mwana ucio ena choices ciake koguo utige tondu these things are very permanent na mwana ucio angikagwa ndekwenda nyamu icio nega ko blame we so mwana arerwo uri ari ni akeikira maundu na riu Madam Chief rede toka ciori arakuhe ciake arahe tondu riri gutuoka ni tondu arauga ni ndiramu exploit abotige icio nende ungirathi ginya kuhe mami wito haha turoka maundu ma law ndakuria tiriri chifu ndagakuhe maundu abotige no we ni wikite mwana uguo ni mwandikite gatatu I was planning to do that don't do it mwana ucio areko ni akeikira maundu macio angikenda mwana ni wakwa Madam Chief with all due respect wewe thikiriria mwana ucio ni no kwa iguru mwana ucio ni wa thirikari ti waku koguo you are not supposed to think that you can do anything for that child
mwana ucio ena right yake mwana ucio ena mikarire yake koguo etiwo ku ni thengio muno Madam Chief no igora Madam Chief auga mwana ucio ena right ya guikara ki koguo mwana ucio ena right ya guikara maisha maria abateire guikara maisha mathaka maisha mathaka the baby should not be exploited neugaga mwana thie trip Julia Terere na twaraga mwana Julia Terere tiga atuma mbeca icio atuma how often does the baby go for swimming ndutaga wira mwana ni afataraga mwana ucio na miaka igana ena mwako mena mĩeri 6 mwana ucio mugatwara mwana swimming mwana mwako ni athiaga swimming ni afatie go ni athiaga swimming ni oriaga swimming iyo na tondu muthiaga nake ri tondu muthiaga na niguo oriaga ri ati oriaga chips cia magana matatu na ngukungi mari yakwa ni atiriri maisha maria oria menake ri thaice na mwiritu ungi he seen another woman are you seeing another woman or no? Yes, I am. Maisha maria araikara Madam Chief na ni no ndikare mo ni tondu wina wira ni mwana wako na wikara wega tiwe we tarehe buku yo my child will stay well not you ndenda kuga atiriri maisha maria mathaka araikara ri ni mo ndirenda guikara na mwana wakwa macio ni mwana wakwa niwe egwikara maisha macio tiwe aranyima maisha macio mundu mugima we mwaka mukinya ka Chief maisha macio nani ni mo ndirenda macio araikara na ucio ni mo ndirenda arauga over 18 wina mekigana wina 20k it does not matter it does you not are matter na dogatikio kitarajia miaka no we utodoko jikada wewe utanifanyia nini wewe gukora wewe waigua gukora mbele ya chifu na hiyo ni maita maigana nitakupiga mbele ya chifu athretenete kuhura atorete athretenete I can file now no for it go file ni arathreteni todo tiri ya mbere no igora rauga what evidence do you have? I have evidence which I have evidence which one? Kenda kumenya kaire tu wewe eno ni thi yekinya kahora we can you stop pointing at each other ni mwe kwa chifu I'm sorry angikora mutira respect kirauni ri eko mutira respect wa fiti yakwa ri no igua uri arauga Madam Chief maisha macio ndigũikara mwana wake ni wa gũikara nie adutire guto ni ugire ni akuhota ithwe kwa nyitha ici igwo kwenu hata kama if not so Madam Chief uko nenda wikara maisha macio gwori uko nenda wikara maisha macio gwori ukuje we settle our differences to forge the way forward we continue with life ndenda kumutuma ya hikia yakoragwo nao tanjira Madam Chief tondu acio ni oturanagiri na ndakwira ya hiki aria akoragwo nao we na waigwa ni ndakwira atiriri before she comes ati wari na waithimu ena mwana netuaga uria ari mwega na uria arereirwo na keriwe ena mwana ndakwira ati ugukinya handu uthomirie ciana ciaku ikita mwarimu ona ndikitwiria reke na Madam Chief guthiri kindu kia bata muno thini wa maisha ma mwana ume ta thayo we ungikondora be Madam Chief taru ikiona thayo hariwe ni ngwe gwatirira hariwe na tiao hariwe Madam Chief I don't know what Madam Chief can you let me leave Madam Chief I'm walking out I am walking out on you Madam Chief and I am very sorry I will not no igwa rauga thayo athiaga gwetha thayo ni tondu nduheaga thayo ona kumbe ndauga give me peace give me peace when I can heaven okay ugithia ugethaga atumia na kou Kiprotich kai I don't think netura come up na solution we are we kai Kiprotich Madam Chief ndenda mumenya atiriri nini ndirathana yes madam umesikia kaa chini madam heshimu ground kaire niki atari ahe gitio kaa chini I'm the one who is don't touch me sit down don't touch me we ugo niguo hana nikunoga nogete Madam Chief ona yo ngikorwo ri that toxic mundu no aremo niwe exactly thank you Madam Chief thank you no I'm not at least you notice don't atiriri we nginyona weri ndie ndona mundu murume okwarija muthuri fio muthuri mugima okwarija gikagiria mukamoko you are not ginya haro Madam Chief togukia moko ndirakuhura kwaria ni haro toginya unjigirire guoko toginya unjigirire guoko ndani Madam Chief mbona mimi nanipeleka ndani kwanza enda ndani Madam Chief ameongea ai Madam Chief surely Rosie that is what you get Madam Chief toginya jigirirwo guoko abotige nawe ndenda kuria atiriri ndamuiga hau nigetha unjire atiriri kanwa kau ga turu ri mutumia akiaria guo ri kuri mundu mume ukikara nake kweli Madam Chief geretie ngigeria gukira gukunda mai no igwa mama itu anjiraga ngunde mai na ndikamatue na ndikamamerie nie ni nogete na tha ici ri kaende ni nogete ndenda kuria atiriri
mwana ucio ri mwathaka kumuoya na ndimutware children home. If that is angikora mukugianira mwana ucio kumuoya ndimutware children home akarerwo ku. Angikora kana kauri kana kau kangikira in such an environment ri mwana ucio agukorwo ari ki. What will that kid be? Madam Chief, all I wanted is the best for my child. The best for my child. Na ndirendete mundurume uyu pio na ngoro yakwa yothe. No mundurume uyu hingo ciothe. Jakuria tiriri. Arenda guku ati ne business. Jakuria about andu angi. What about me? No, listen. What about me, Madam Chief? What about me? Jakuria tiriri. Girete ginya nganoga. Yes, ginya ngihonoka ngigwa. Just because of this guy. Atira tiriri. Ungikiaga kwetha onawe njira ya kudiru na mundu murume uyu ri. Do you think reu angikorwo ari moko-ini ma mundu ungiri, you have to mature up. Wambe uiganire. Umesikia Madam Chief re. Ndikwenda murimu ndikwenda kureherwo nie. I am still young. Atiriri. Mundu uyu ungiona maisha maria about to show you his social media account. Ndenda Wone maisha maria aikaraga na uria ekaga. Ndikuthikiriria. Ndenda uthi for a therapy. Uthi counseling. I am okay, Madam Chief. I am okay. Umesikia? I am very okay. Direciria higo ya therapy ni yathirire, Madam Chief. Reu ni hindi uramebatara fiu. Nigetha umenye guparenti, nigetha umenye kwimenya, nigetha umenye what you need to do. Mundurume uyu ena mbeca. Goja uhoro wa mbeca ciene tigana nacio. Ena mbeca ndagucispend ninde ndathukiria muturire wakwa. No we tukihikania ni ndendaga guthie university. Ndiathire. Madam Chief ndiathire. Tuthikiriria. I didn't go. Na ciari akwa ni mendaga kundihira. Arafu okianyonie maisha kamaya na hikimoharia. Abonya maza nguri atiriri. Agikuoya ri, kiri ndari na hiki acio. Ari onao. Ndiamenyaga Madam Chief. Ona tutiaikarire mieri igana. Ona ni akinyete ta. Ona how easy were you? I was stupid in love because I thought he ndenda kwira atiriri. You have not achieved na kanyo kau gako. Can you try na kunyamaza? Can you try with other ways to win and get the best for your son? Sijuka tunaelewana. Na nikotaka ku advise atiriri. Nataka uende counseling. Right? Ale kondo gwetagwo amani counseling. Andu acio wathi kuri ni ugwikwo therapy wega. Sijuka tunaelewana. Ukifanywa therapy utajua what you need to know. You will be helped to see what you are not seeing. You will be helped how to bring up better therapy. Madam Chief, nitaenda therapy. Yeye ataenda wapi? Mwanaume kiburi tupu. Yeye ataenda wapi? Atabadilika. I actually don't want a life with him. No, nitaenda provide mwana wake. Na haria ararega ni kunjiga maisha maria ndirenda na ari na mbeca mundurume uyu thina thukirie maisha makwa oguo amathukitwo mwana wake aku benefit. I will also benefit na ginya wili-ini yake I should be there. I don't care what happens. Ndenda ogiuka guku ringi ri wakorwo thite therapy cigana ugucio ni wiki cigana atwa gwetagwo atia gwetagwo amani. Umesikia? Wathi kuu ni megukuaroketi mundu muguikara thi nake. Sika tunaelewana? Ugiuka guku thutha wa mieri igana? No, wiki cigana? Koguo uguka mwico-ini wa mwico. Nigetha ugiuka riu tukikara uguo na thiri, tukikara thi nawe ri. Ukorwo riki? Please. Etiguo? Ngenda wambe undigire waigwa na tukinye cira ucio waku tuonane thutha wa wiki cigana? Egoigwa nake ri kuri tugorage tondu mundu uyu ena abotige kana ni kurogwo Madam Chief no ungia kumenya thina wa no amenya thimu-ini yake ni thiaga thimu-ini yake and I know I shouldn't. Ukoraga new numbers, new contacts, new numbers ginya mwa save to makanika na ni muiretu atiriri. So ati nigetha hura ngeciria ni ngari irenda guthonde. Riu tuuga atiriri, I know you are wounded, I know you are hurt, but for the benefit of your heart, tuonane after 3 weeks. Anita. And he should cater for the therapy also because I know such sessions are very expensive. We are going to kuadia nake. Sawa sawa.
Madam Chief. Sawa. No kire marume ri. Nikegarire nguhopu ni ukumuhota tondu ona nyina ngwiciria ni amuremetwo horo wa hiki. Sawa, tukuona. Nguhopu ni ukumuhota. Ndithitũkĩra haha. Sagũthiũrũka ta ngari. Ciana ici kwenda atũmwata. Rĩu ũyũ nĩ mũirĩtu ũra expect akorwo arĩ mũtumia wa mũndũ, then mwanake ũcio arĩ mũthuri wa mũndũ. Where is the world going? Gũtirĩ mũndũ ũngĩthikĩrĩria ũrĩa ũngĩ. Mwanake ndangĩthikĩrĩria mũirĩtu ndangĩmũthikĩrĩria. Now even the children. Ciana icio igwĩkwo atĩa? No.